87.6 Geto FM. Ntio kodia kathuri murungi enembie gugweketha ura tukona kwina vitina ndoa nare kwina by-elections kuri bo bate kumenya ina kugwete marietwa Kabuchai na Matungu na kinya area zingi cia kuthura MCAs. Mbicha ya manto jau ere otekari urirua ne yae Police kiara saga politicians. You will pay my money by hook or crook. You will pay my money. Okira Senator Malala ne atawangente raskadi Kidedie nyubere kireo kwenda I want my, why you stealing from me? Nataka ubrejea minibia pesa yangu my 2 million shillings. Eni mbeche ingana barakwire 2 million shillings. Unatibia kura na unatibia pesa. Milioni ijireti goretete kugura kura nacio. Bana. Aya, Rashide Chesa nagwe nurathandurire mtu wa IBC rwe. Yes. Mwire nembiura muthandura iraru. You cannot chase our agents outside. Kathuri ure ona manto jajate a Tugeta na mundi mwaka 2022 nkuona nthiguru ya Kenya ethero ina problem. amanto ja kugita Southimenti jo ureka gitwa etho igaitiro goro mutho urio itegitwa tutikurukitie BBI. MCA JDL Mauta Bwentu nene buriuga nembie gakarika BBI ya kuruka. There is a rumor going around that Bwentunene ikaitwa ita central wakulukia BBI. Ne ate okwendaga riu. I want the record put straight na mheshimiwa More Maokaria. Julius Taitumu nagwokera maore maokate a Tato murote kanyama kongelwa kende na mjelatiri na chiomnyo aware edo ate komba na ritaye Bwantu nene buoka ugate a Tunene will remain in the Egembe North as it is and we shall not allow any part mutilated. maode maoka kaumba kwithirwa ugite ntunene geta Igembe Central. Utemundu ndawetera ati tukwenda ntunene yeta Igembe Central. Nende ibo inacho nawo chueni ngecha kwaria. Ina indi untubo ubo kuma. Turbo baringanyi moje ta one desperate politics in Igembe no kire wa maore ariwa. No kerio twana uriko wambererie ndetu kano maorerere ati kwira nuriku. Asa uthimenti barabote kwenda kugitwa na kauna burerega niki. Ogwo kagiterwa ina igwe kugitwa kora kwega. Nkero njukia kinuku kimwe njukia ndeu baruguru niku kuri na nkoro. Deu ogwo atigwo ina kinuku gitena power cia gutangugira tuma mtu ameki ndogorone. Indi muciari tumenyere tutekagane. Tutekwagana atokwaria na ugambi bwato kemeru. Na kinya mugambi aterumanaga. Ogwo kagiterwa au intobira biaga bikarana ariko. Naja boga itita naja egoro. So nyakwa ngwari ngambise mtu wo kugo wono gitina rako na moroga tona nako na nganare ugatete kate Murugara itharaka riu bukuigwa murio jo gutarwa thirikari ne hane ndo nokire ngwa kagoge ukauga ni mbendete muno thirikari yerie kurothata thirikari kuthwate a eno iriwa rikuthwa Uhuru Kenyatta na kuritaya 2022 murango mwenda inkuona kuri ukwenda kumwira mwire thirikari ri uwezo wa kuruba mantu maingi muno kinyan yo motigere thirikari no be mantu manene muno tiga ya Isaya Kindikina ya Sebastian Mwangangi kuri appointment yengi burona toni ya kabisa ni toni ene ya Muiru murugara ningi utekwario ni untu 2022 bugachindana na bamwau ari engo gachindo kamone tuwira tukarika igo gitongo 2022 twina ntorume aya Titus Ntochu nagwe twire nembi we nayo unangwa nagwa ndinoro sana no ntu bajubu kwa bajambiro timbire county ni kwenyangwa adiuga ire nyangwa ati batu tureta tukaiya milioni 3 milioni nyawo kiumia no ra accountant we ke rombe ta 1.5 billion augo unagwo kaigwa ndreigoro kuluka ira ita red line kana okela meanka na mtu akela meanka no manka ajukirwe atua ale waja ira ne nithire ayubu obukumya kala ritho ya marudu ndo ofisire okanirite ne mwingi abiuri okorwa Ntochu ne ate okathithia manto ja kuga ibuko nenkanira mbeca ndendo puru manto ikot no kwa nenkri uya mtuika yo magamba tukagamba ne ate Ayubu achiete kia kore no koje bokari dina marietwa za county officers barabekiri becha yu Ntochu nagwokera Ayubu ate bajau akuga simple fact you can't even check ukaragia mndo akaragati bukiongo bwana Ntochu ntenando otionde nando buru Geto FM. aya
anto kaunti ya Meru riu twire ni uria buigitwe bwa nchanjo ya corona. Betukoigua beria na nurses igacokera limo wo muntu wone mwanike thirikari nabwo bokauga atia mwana inchu wa kawaida ri we alitarirwo ku ugwo wenda kumuntwa yo kijage unde tari kumuntwa yo agwo mutiari urenda bao bambiria kumuntwa ugu twikite bau batibiana gaiba batiko muntu ambere kinyani ndengienda bamba ko muntu ambere ni unto boy watwika kwenda kugera ndari bagere bembere tumenyage mbere tuja gutirigitwa tuthira twetwinde anto bachuka bwe boka muntwa misi tandungwa niyo ndienda ko muntu atuitaki ni ate kuthithwa bogetekeria ko muntwa hawa wakubwa wenye wameleta kwanza wandungwe ino tubate kwamba kwa nchambo aya tigare uto nchampo maoni jonge kedo ni bakwenda gutumta bambe bamute baube kuro baupa nene na uwo kumto batuoni yake mtwa ne anene bari kubongwa bokwenda bamuntu mbere akina Muthomi Njuki akina Ruto hata huyo presidenti wote wandungwe kamborie ni munene ora munene burutu igwe Rais Uhuru Kenyatta bode anene no bo muntu kenda mbale atome tiga kugea nkanja professionals wakituambia ya kwamba this is the way they will tell us and we will follow ende mbije bokathithio kinyabara bakomeraga bakomenda the same person we saying ukiona nikichanjwa mnasema wakubwa wameenda kuchanjwa ndaugira jau na munene huko hiyo mdomo yako ndio itasema tu hiyo ngathithi ate kairi na muromo ne junde jairana no junde jagana ju Geto FM